Salom, oras mabat taganupan. Papainang sama nama poso jape marianan. Pimepuka kita lahwanta panorang on. Jalita melobi hatani Tuhan nagapi panotap ubata mandalan kon horjata bani sadari on. Paimaay ase martongko mahita. Martongko mahita. Tuhan sihol jaluan nami hatamu nagapi panotap. Ibagas na mandalan kon horja nami bani sadari on. Holong atemu ajariham para moleham hanami. Ibagas na mangarusi tarolebih laho mandalan kon hatamu. Hidup maham Bapa, ibas goran anakmu, Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Bapak inang kita ganupan, hatani Tuhan nasil ondo subanta bani panorakon, ay manator surat bani 2 Korin bindu 4 ayat 7. Sanon mahatani Tuhan ta. Tapi ibagas ianan na urah mabulah do, ibuan hanami artaon, ase naibata simada hagogohan na sumurungin ulang hanami. Kita ganupan na hinargani Tuhan ta, hatani Tuhan nokanay na ibasahon hanami ay, ibadas Apostel Paulus subani Kuria na adong ikorin. Domuma bay panorangay adong utik tantangan, na idupa ko na Apostel Paulus ay mana manuduh hatahonon Apostel Paulus ibagas horja mengambilan kon ambilan nama der ay ibagas motivasi na kurang deyar halaniay ganjang Apostel Paulus padas kon hubani Kuria Korintus bahasa horja pandiloon na padas kon hatani Tuhan na horzahon ni bani horja penginjilan ipadas ihorzahon Apostel Paulus duay ibagas uhur na bersih motivasi na jenges pakon panandayon na sitong dopak na ibata na mandilosi halanyay Bapak Inang ibagas na mandalan kon horja pangidangin na sunin boratni izon Apostel Paulus membayan utik pembelaan diri pasal horja na idalan konon ni hutongah-tongah Kuria Korintus. Apostel Paulus makatahon ibani horja na mengambilan penambilan nama dar ay sa sitong ni Paulus lebih termotivasi laho padaskon ay dengan konsekuensi boy ia itolak tapi AGP ia itolak lang palahatahonon peduli ia ay halani na perlu bani Apostel Paulus dasma hata ay kutongah-tongah Kuria Korin dan ibagas pengalaman komitmen pandalan kon horza banin susani aido hatani Tuhan nokanay na basaon hanami on mangajari hita marhitehon pengalaman poluson na makatahon bahasa ahape ne horzon hita bani guluh taon pandilon na son ahape na jalon hita bani guluh taon langpe pandilon sebagai siparambilan bay atau pandilon sebagai ahape haganupan horja sa sitong ni mambuan hubani sada tujuan pitah na ibatadas sa nini simada hagogohan na sumurung sedo hita. Aido sa tahun si Paulus ya tahun bahasa horja padas kon hatane ne bata ay harta na maharga do tumang ay. Tapi harta na maharga on izon ya tahun ibagas yanan na urah mabolah bani bezana na murah posah do hatahonon harta nokkani ay isimpan sadea. Masih bagas hata iyanan na rahma bolah ase ulang nini sadea mangusagah kon gogoh ni sadea sendiri ibagas na padas kon hata ay tapi mangusagah kon gogoh ni Tuhan dasa na mamakehon sadea na padas kon ambilan na madiar ay Bapak inang hita ganupan na maposo so na dumaba ni pardalanan ni guluh taon Pardalanan ni guluh taon maningon mambuan pangarusion komitmen tekad songon may padas Apostel Paulusondo bahasa ahap ya ganupan horza na horzaon hita lang hatahonon pataridah kon hagogohon taay tapi semata-mata pataridah kon hagogohon kuasa ni Tuhan na mamaki hita na mamalar hita ibagas makorzaon horza atap ahap ay Apostel Paulus salinari dengan tegas makatahon loje pe iya makorzahon horza ay manaron pe iya halani makorzahon horza ay sa sitong ni sedo halani boy iya makorzahon ay tapi semata-mata halani Tuhan berkenan laho mamake iya
agepe loja iya, agepe manaron iya siya makatahon ibagas halo zaonku maningon Tuhan dona tarmulia. Ibagas haparngiton, ibagas kesusahanku mandalan kon horzaon, maningon naibatado na gabi alamat pamujion. Sedo au na idah hasoman. Sedo halo zoonku, sedo usahakku na idah hasoman. Tapi naibata na marhorza, marhitehon au. Si bersonai ma pangarapan hata ni Tuhan Bapa Inang nandos batta bani panorang on ase tarmulia ma Tuhan marhitehon haganupan horjatta goran ni Tuhan ma namar sangap marhitehon goluhta ipalar ipaki Tuhan hita ma kerjaan horjaai malas mahur terima kasih ma bani Tuhan halani ai komitmen ta prinsip bani goluhta on hanya Tuhanlah yang patut dimuliakan kumbani haganupan ahana ihorzaon kita. Amin. Martonggo ma kita. Bapa nami ni surga, ditutupa bani hatamu na mengajarkon hanami ase boy hanami Bapa, mangidah goluh nami on, parhitean das satongon Bapa ibagas na pararatkon makorjahon hatamu, agi sonaha petongon pandiluan na ondos suban nami. Ase Bapa nami ni surga, boran mu matongon na marsangap marmulia, banhaganupan horjane horzon hanami. Aida satongon Bapa tujuan si parayakon nami bani goluhon. Idop maham ibas boran yanakmu, Tuhan Yesus Kristus sanami martonggo. Amin.